Khuborjylla Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Bat bakong san menta ke sengi kilong, ong Nailar Khuborjylla ke jingkot kentu ki Samla ke BJP. Kendang bar Jylla ke KSU Halaban. Lek kemen ki Samla lu mauba balakiu 3rd Division Hapolo. Bat kenduk ki Samla puli MBBS bat kiseng bhalang yau menteri rangba hatura. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Kaseng Samla BJP ha ke step lai pau terik Nailar. Kalau pelong ya ke maret thong lai kilometer ban penken mau bat kentui ki Samla ke sor Shillong ban ong Nailar bat ban Khuborjylla ke jingkot jengkia. Kani kemaret thong ke bejingai lai kilometer kelas dang no office ke BJP saudong ke Raj Bhavan sya IGP point sya DC office sya nan polok bat kut biang ha BJP office. Kejing temu jo kani kemaret thong ke long ban penchluri ki Samla ki heprit ki rangba bat ki temen ki kro ban it ya ke jingkot jingkia ha kemet pakamensim. Palat chispa ngut tam ki riu it met kia krat kentai bat chenrang kilawan ban shimenta bat ban mari kemen hakani ke step. Lapharia laiken hon ki kenaret ki Samla bat ki temen ki kro. Habalakut kemaret thong lasami ki busket shabaro ki nongjob bat ki sernot shabaro ki balai shimenta. Nakaliang ki shenrang ya kenam beningkong layo du Samla perkat bha suciang. Katba ke Samla Mar Queenless Ramset kalayo nakaliang ki kentai. Pratap das ulayo ya kanam nong mare bala temen tam. Nakatup hapo kat sansnem la job daka Alvan Thapa bat unate wangnau naki shinrang. Ke Angelistas imli kalayo nakatup ki Samla kentai naki riu rangba lara uba H Marbanyang. Naki hebret lawan beningkong do umeban kraubok walang. Kiwei pat ki balayo ki busket kilong Samla welcome pada kasit ke Mary Queen Pali u James Tamang bat ke hebret Joblin Bansuk Walang. U Anil Anthony BJP in charge ke Meghalaya ula kawe ia kalamas dang bat la senran lang do ba EL Hek u menteri penroy jingri ha ke Jylla u ba MH Kharkrang bat kiwei ki noilam seng Samla ke BJP. Set, go! Young, old people, some really young, in fact, and some participating in this event. Thank you all for coming. This event is just to promote the National Sports Day, promote good health, and say no to drugs. I hope this sends a clear message that we all are ready to fight against the menace of drugs abuse in our state, and not just in our state, in our country as a whole. I would like to congratulate the winners, and we also had this. And in third place we have. Is your son? Yes. Father and son.
He was also the winner of last year marathon. Yeah. The youngest category. Kinongelam bat kidkot ke KSU Laban Circle hakajan miet arku kendai trip Nailar kila ap pahara hakeleng saurong kathan riat Laban Dorbar pelun ban pet perman ya ke jingrung jingmi jengki mender napo kini kathan. Kidkot jangga seng kila ap Red Cross Yaudak bahab Dorbar Laban ranap mensan ranap bahab Dorbar Lower Lumparing Clifford Nongrim Road bahab Dorbar Kor bat ha taxi point bahab ke Dorbar Shnong Lum Shatsingi. Kini kejing ap pahara kasdang naduk saw beje haduk kendai beje janmet bat kadau bekaseng kala ap pahara hasurok lenti singkin naduk saw beje haduk kendai beje janmet kalong banla banbat iki mender namardei hakum kini kapor beki jumi na kejing bela jengki banwan pai shiki ying wai beki syong kisah halaban. Hakani kejing ap pahara layok bat yasan bu prangut ki Khuborjylla bat nekini arpu arngut kim don kot AA ban pencisai lade. Nakaliang kasing kalalap babun ngut nekini ki Khuborjylla ki bawan petwir na Asam bat ki we ki Jylla ban saawai halaban klem pentip iki bor jeng ki Dorbar Shnong. Lashem beki dei ki parajat jongki hi ki bala ai ying wai kini ki Khuborjylla ban syong halaban bat luwal lumparing. Habala Shemi kini kibriu ki volunteer ki lahir syaka 3 Pine Colony Laban badon kumba prapo hadu shispa teli ki longyeng bat hang niru lalap bon teli ki longyeng ki ai jakasa ikini ki petwir na Asam. Nakaliang kaseng kala IT kini kibriu haki officer ka Laban Police Station. Kaseng lingba kini ka kerwo ka maham ting ya baro bat kentui ki nongsyong shnong ka than Laban banum ai jakasa ikibriu ki banabar klem de pentikena ringkat kibor sensyar shnong ya ketenrai bakiwan. Ki petwir na Asam kila kiu sya Meghalaya kamtam ha Shillong ban ri tengen. Hey family, just again. बिहार आएंगे तब बिहार कितना दिन हुआ अभी? अब मान के चलिए आया हुआ है मान 6 महीना पहले हमको मालूम नहीं था अभी काम धंधा तो नहीं किए थे सर बुड्ढा रूम कितना कितना दिन? हम तो बहुत दिन हो गया 10 दिन? नहीं ना बहुत दिन बना कर रखा हम तो हाँ? इधर बना कर रखा इधर घर पर किसी ने तो खत्म हो गया था ये? नहीं खत्म नहीं था तो मोबाइल आया तो अभी बनाया था बना कर ले गया था फिर भेजा था भेजा है दिखाओ और जो मोबाइल दिखा दो लुम्परिंग में नहीं लबन में 4 साल हो गया होगा अभी अभी 8 साल बोला तुम 4 साल नहीं मैंने लुम्परिंग में 2 जगह खाली किया ना घर सुन सबसे पहला बात कितना साल पहला लुम्परिंग में बैठा लुम्परिंग 2012 या 13 में उधर रजिस्टर हो गया हाँ उधर हो लुम्परिंग कौन सी जगह गया भुटिया मंदिर भुटिया मंडल तो लाबान में कितना साल हुआ अभी उसका बाद इधर कितना हो गया होगा 5-6-7 साल हुआ 5-6 साल हुआ हाँ रजिस्टर भी नहीं हुआ रजिस्टर अभी नहीं हुआ तो बीच में क्या था कि जैसा ना हम लोग बिहार चला गया था अच्छा से कर तो उधर गांव चला गया था तो फिर आया इधर लॉकडाउन के बाद तो फिर हम लोग था 5-6 साल गौबुरा मालूम नाम क्या है गौबुरा का नहीं मालूम एक तो भी गांव का आदमी का नाम जो गांव में गौबुरा का काम करता है मालूम है नाम नाम वो ऐसे पहचानता होगा याद नहीं है नाम कुछ नहीं ना नहीं तुम लोग लुम्परिंग वाला तो दिखाता हम आपको
Lumparing kaya. तुम अभी लुम्पारिंग रहता है 8 kaya नहीं ne. अभी लवाना तो? है तो बन पाएगा किसका चाहिए San Rios Samla. Pak. Min rak ini stay ingin verify stay ya. Sedang pun bas po. Terus po. Kasi harus ko minang am. Te na state si Andrew. Oh sini. Oh lalu sini. Lawannya lah musni am. Harus ko punya dan. Te nang tem punya dan. Tang tetap stay. Anak. Amin dia lah. Kita stop ni like nang. Sudah bisa. नहीं अलग अलग काम जो तेरा साथ चला नहीं नहीं तो हम के लिए Kum kedak ke jingkemen ya ke jingkiu ke kenhun yele football syaka third division Hamadan Pulo kinong penia jong ke Lumau Ba Sports and Cultural Club ha ke lai pau terik Nailar kila penkup boram ye kirang yele kai bat u coach ke under 20 fourth division jong ke ni ke Shillong. Ha ke ni ke jingelang lawan ban pensingan the advisor jong Menteri Rangba Uba Hamlet Darling Vice President Shillong Sports Association Ba Daniel thank you kinong ilam Shillong bat kinong kitkam jong kani ka club. Kirang ile akai ha kani kasngi kila yo ikjing ai ngobha da ka song pisa na ka club kum ka jing penchlur ban nang seibor ha ka jing yakun ki ban sawan. Namar ka jing kiu ha ka kerdan third division kala pliru ikjing khang ban kinthi shaka second but first division ha kini ki kindiat snap. Congratulate kwa yaki official Janka Lumau Sports and Cultural Club. Ngai Khubor presents the three body of the members of the club. Namala number 3 Pim Long Tikam Joga Club. Kini kena jungi manta. Kini yok bali left ball hantai puluh. Kini ki official ki presence ke three ki members of the affair. Kini ki bat three tomha 3 kilo kumi jungi rohli lawan club 3 tomha. Kidan ka jingkit klit nam taka Shillong nam taka club. Baka jingkubai baka borom bangkong lit sapi di official jangka club. Pitrai ka kam, hipulut di kapor di kapor,
but ya kapisa na table people look namar ba pidan ya ka jing play sehingga semua kon kasong we brought away ka burom ni ay shapi baro ni official jang ka loro passports and culture club ngai kublai ye baro ki players ki bale ba ki ban ra ka nam ku burom ya kasong ka jongi hajing sha ni da kwa bandrum sha ka final but ba pin job ya ka final henry kamile hajing le ka job karam wala ni ram po ki semifinal henry plapen ki pada ya ka loro passports club naka 4th division saka 3rd division kata kade ka jing job jongi ko gasnong ba club hi para kuwe ba sajisian ni I bagi kon samaj gasnong ba sab player bumarjan kinla ba nile dia football hantai puluh po 3rd division to pa ba itu kindian mensua ka jing ama bre ba club sports club ngil sa suspend ke ba san brusnen kiba pun kita sama kimyo subali abon hantai po puluh rasa kama sini ba satai kini kala pelong di babon kirang ba ani jingba beb jingba bawan ba richard babu yo ngin hapen tristom tunu ban yo biang ban long nombor satai po SSE kita buat report kita perlu juga ngalai keren nang teng kerpat kita dalam juga slow sport station orang posisi zuba baca biang ilmu ba bakin affiliate biang baka SSE sedang kerja kepat juga kala pedang bak mentah pada layu ini apa puluh bagi suku mentah bapa ka 4th division mentah ke Bosco club kalau poi support ke 3rd division bagani ka borong ba ra opi ki players mentah kaski ila belai program berit ndrei ka borong kita ra ya ka wei ka peyeng hamne pol mo ba jugi mar ba ka lumpa sports club mentah kala tiu support ke 3rd division keba peni ni dan ki players ki bat bit hapa ka snong ka tha ka jugi kene ka jing kemergi ku shong tha bagi ni ki ko sama ki ban le kai ya ka jing kai football teragadaw ni kum ka snong ya ko bagi baro ki players pendan borom ya ka snong jugi pendan borom ya ka wei boy ka ye first shong jugi ha ka jing kai sports ha ka jing kai football to play under ka ki kom ki players ba la ba nai ya ka sab ka fam ka jong pi but kawai ka squad ba tu ni pon ma ba Khubor Jylla po ka kerta ka ba arpos nem ke mau ka Jylla kai football manta kumlong mane rahmat kam nei shoot tu Jylla kai buria ngale tak tamasa le tak kai football lara pi dan ya ka amno banlo ko player ba tubit hak ban minam hak ban tristom hak ban sacrifice le ban lan ladi punya kat ya ka thong nama ka Jylla kai football manta kade ka profession ka bheta Pagkapit ki players sa kasi jongi ibasahin ba ka Goa, ibasahin ba ka Kerala, ibasahin ba ka Punjab FC, tang haka season kiyo na ki Khubor. Kata kali ka football man tate. Minsay le bol ni yo tang shaw la ibian. Yo tang puri la ihun. Kata ka put. Rimanta kamlong su kunta. Kalang ka football kali ka professional. Ka bangin hak ban simkian na zo. Pagkat season yo ki Khubor. Kata kali ka football. Pi kata sekarang biang pa. Kat kendai arpo apoi tristom minat. Lak simkiahi ni skemar. Kiseng bahalang bat ki Samla puli MBBS kile kendu yu menteri rangba ke Jylla ukon rat ki Sangma hatura circuit house na kebenta banya kren halor ke rai jong sorkar ban penya ya ketura government medical college ha ke rukom banya trelang bat ki riu shimet PPP bat kidang ya saat badai ban penya ya ka kum ke jaka sumar sorkar ke bapura ha kini ke jing ya kren lemi kat tu kat ni ke jing bamis ngau thu jing mot bat kilarai ban penlong biang ya ke jingelang ban beteng ya ke jinga kren hakawai pat kepor MBBS student nang boiba chajil ma choi mo bimang khumoni ko daka da khumoni ko dako chinga PPP mod ko rakken jinga ide namjo khon generation na chingna gamma gani gen khon chini ambuno dir chu chu gumaklan ide namgi japong gen khon gobo chinga ko PPP mod to chalai ko de namnukcha ni ma gana tiang chumbina eba dal ini video golpang ori inconclusive ni akan nama ha maina noba manjaha dalu de mamung nami daki consensus suna sukna de bini akan aku cingaba matam ko rachakna manja cingni akan aku beba matam ko rachakna manja dak memang conclusive de wadung chongbocha ha ya PPP mod Tura Medical College di bidung de ndiba cingari ukon bina agani dongai ngacham cingari ya PPP mod ko de jegalinga cinga
khasini ba je dakiba ndi ong bai ko Tura Medical College takin government run ka isa iko ongna nanggen ge ba ko chingade chini steno dongia una biya aga nangya hai salsa de dalde mansap cho ha anching changbono achung thainan ge ba ko aga nang ha takamung ningman conclusive ting ja dalde uni bidung de ndem ba changbono achung thaigen ge ba ko biya mande aku mak nak pa honorable chief minister adokor link pa biya digira ke changna ganin no ya PPP mode ko de kali isongni professor aro dantang gen non technical staff from Germany non technical staff from Germany kali technical staff pa gane chu mane gen teaching staff ni video sa agana bera na maiko gan gen asong Russia ma wa pumuk explanation ko nibo biere aga ne ya management ko rajwa civil hospital ni management ang ko nangi jawa ni aga ne biere deba chingara lekha ko mesok me chebas ngawa expression of interest so ino seani kita de management ko mukhon nangi nga nimo aro wa chingi lekha o chingare details ko so golpoe dalde mo chinga lekha o je ko ngachum ko bini answer ka chinga je rang ko country ko ngene kya mo PPP motor private jawa government ni jakon again ko pa ko chira wen yam rang ko ni mung chinga je ko je ha technical issues sang ko chinga aga na ha wako biya chingna digi ungjon ya gana diba chingara bini ko mandel aja takidong jengan diba jego pore mana document ro jongwa ukusa chingare beber apatnya gaknya ningman chingare daur pati pipi mot kore jere jenga wa document ko bisong alter kaimung nasuni ta rakode nasun gaigin na ni sona nang chingin ne mena details blongin gamchata wa details gride chinga mamko assumption no aga na manjawa what if ni de chinga bolpuna manjawa uko nisho chingna nangen chingade unusa chinga je ko bagan na mangen aro discussion khagen ni nagani anching grong thaina meeting rang ko dak thaina aching chinga bana me dakina suni agan pa points rang ko ni mung rapana ni mung taw nak ni agana takin chinga ritino ongen ni de agani diba anga iko ukon agana mechem wa writing dongja patte chingare writing dongjang ore bebi rana de ningi romo ningman wa writino maidak kesia maidak pa language ko zakhala wa gamak ko nina nangen aro wa rang ko niman jokosa uni kita rakke mai ko muksung uni gir kisa chingaba mukangsi jakho dinamat gen ningman daude chingade daud patte chini stand PP mod ko chiri jigalian gapong manga Bat dakini ki khubor ngila poi shikabakut tat hadu pengde syambiang kublai shibot